Video broj 2, bit će ovo jedan sweet video, srcu drag, da mi je najdraže vjerojatno mi mjesto u Španjolskoj. Idemo ostvariti jedan experience, zapravo jedan dodatak na experience koji smo imali prije par godina. Jedna moja neostvarena želja, jedna kvačica, za to moramo odletiti naravno s Kanara. Nadam se da ću uspjeti to ostvariti ovaj put, vrijeme je malo ne baš dobro tam gdje idem, evo ne smijem sve otkriti odmah u prvoj minuti. Trenutno sam na aerodromu, čekam avion, čekam let. Stigao sam, let je bio ok, slijetanje najgore u životu. Vi koji putujete vjerojatno znate za onu šemu s Ryanairovim sljetanjima gdje ljudi snimaju jer su histerična i užasna. Tak nekak je bilo i ovo, znači najgore ikad. Međutim, ajde, ok, prošlo je ok. Što se tiče nekih feature-a, aviona i toga, pošto mi je bilo prvi put s niskotarifnim prijevoznikom, isti vrag praktično koji sa ovim ostalim, rekao bi da niš posebno naspram Croatia Airlinesa. Prvi put ću i spavati u hostelu, nisam još imao prilike spavati u hostelu, nisam nikad putovao sam, obično putujem s nekim pa spavamo neki Airbnb ili Booking. A ovaj put ću spavati u hostelu i nadam se da će proći ok. Baš me zanima taj experience, spavati sa ne znam 5-6 ljudi u istoj sobi koje ne znaš i tak, živo me zanima, ali idem se prvo čekirat. Upravo šetam od Sagrada Familije, jedan fun fact, gradi se jedno 150 godina i nikad se neće izgraditi vjerojatno. Svi koji ste pomislili da sam u Barceloni, da, upravo ste. Došao sam tu, to mi je treći posjet ovom gradu. Zašto sam došao? Došao sam zbog utakmice koja je sutra u 9 na večer, igra Barcelona i Sevilla. Došao sam pogledati utakmicu, pogledati ovaj prekrasan grad još jedanput i ostvariti svoju želju. Svaki grad koji dođem pokušam dvije stvari. Znači dobar sport bar, znači neku dobru birtiju gdje mogu chillat, radit, uživat, nemam pojma, i dobar burger. U Barceloni prije 2 godine smo jeli izvrstan burger u Bakoji. Bakoja je bila 2019. najbolji burger u Španjolskoj, međutim danas ne idem u Bakoju. Danas sam odlučio otići u jedno mjesto koje mi je tu odmah kraj hostela. To mjesto se zove Mačaka. Idemo otići probat burger jer burger se mora probati u svakom gradu da vidim ponudu. Jedino tak mogu znat kak dobar burger mora izgledati. Referenca za dobar burger uvijek je škatula. Ulovila me opasna glad, tolika glada nisam uspio posnimiti burger, ali nema veze. Odličan burger, a najvjerojatnije jedinstvena stvar koju sam vidio je ulazak u WC. Ne znam zakaj sam bio skeptik oko ovakvih stvari, ovakvih smještaja. Čini mi se sve super, znači unutra mi je sve onak top, lijepo izgleda. Sad sam nekak primoran zato jer sam sam pa mi je glupo izdavati puno veća financijska sredstva za neki komfort koji mi zapravo ne treba jer mi treba samo neke za prenoćit. Pošto sam cijeli dan vani i obilazim, putujem, snimam. Za neki prvi dojam ću vam pričekati jutro jer me živo zanima kako će proći noć. Pošto nisam jednostavno navikao i onak sve nove stvari me zaintrigiraju i čekam kako će to proći. Tada se jedva čekam javiti ujutro da vam velim prvi dojam.
ujutro. Prvo otići do neke pekare, iako oni nemaju tako dobre pekare kao mi, to je sve više neke sjedneš, uzmeš sendvič, popiješ kavicu i onak na laganine. Nema onak kod nas Dubravica, Mlinar i to da uzmeš i pičiš po svom. Tako da prvo do neke pekare na doručak i onda da vam ispričam kako je prošla prva noć u hostelu. Prva noć u hostelu je prošla ok, a ono više manje ko studentski dom kad dođeš prvi dan, nikog ne znaš, niš ne znaš i to, ali ono, hostel je baš čist, uredan, fino sređen, tako da kaj s toga tiče mi se sviđa. Najbolje ocijenjen hostel u, ne znam, 2019. i 2020. godine. Moram snimati ovako jer mi je hladno za ruke, danas je puno hladnije nek jučer. Nalazim se ispred kuće od Gaudija, sad se nečkam, hoću otići na ovaj izlet. Ovo kaj sam htio pogledat, zato jer je prognoza ipak bila u pravu neki dan, oblačno je. I ne znam, hoće padat kiša, veli 90%. Ne znam da li da se kockam. Malo konteksta za cijeli dan, znači na večer je tekma. Prije toga treba otići nekaj pojesti i kupiti neke suvenire naravno. Tada ću malo baciti žir po gradu, da nađem sve kaj trebam. Mora čovjek malo i planinarit, iako je, da vam budem iskren, mrzlo, baš je mrzlo, ali evo, idem neki pogled gdje se vidi cijela Barcelona fino, to me jako zanima kako to izgleda, moram paziti pod noge jer je zemlja, da se ne spotaknem, da se ne ubijem, da ne razbijem kameru jer onda samo mogu doma plakati. Već šetam, onda zake ne pričat u kameru, tako da bude doživljaj puni. A da ispričam jednu zgodu od prije par godina kad smo bili isto na tekmi. Znači gledali smo tekmu Barca Tottenham. Naš Raketa je bio kapetan, valjda prvi put. Znači baš dobro iskustvo. Vidjeli smo Mesija kak igra, za Barcu naravno. Ali prije toga, dan prije, se desila epska scena. Mi ulazimo u jedan sports bar u La Taverna de Barcelona. Kao na pivu, 17 pivi kasnije, ne znam koliko kratkih i svega ostaloga, sašili smo se ko džemperi, ko zver smo se napili i tako da drugi dan tekmu nismo ni doživjeli praktično. Pogled je bombastičan, ovo mjesto je služilo kao obrana grada u Drugom svjetskom ratu. Baš se vidi cijeli grad od jedne strane na drugu, čuje se cijeli grad, sve negdje se slavi, vjerojatno zbog utakmice. Bombastičan pogled, puno ljudi, iako kiša pada, tako da spremam opremu i pičim nazad u grad. Sunce počelo sjati, dan se popravio, ja maznuo jedan burger u Bakoji, ostavio stvari u hostelu, šal oko vrata i idem prema Camp Nou.
Dobro jutro, dan 3 u Barceloni. Jučer je tekma prošla odlično, pobjeda Barce 1-0. Imao sam velike sreće, znači baš ogromne sreće. Kak biraš sektor, mislim kupuješ kartu, odabereš samo sektor koji hoćeš, imaju 4 takva, znači 4 takva kao kuta. I onda ti oni stave od jedan od tih kuteva i u jedno mjesto u jednom od tih kuteva. I mene dopadne, znači odmah do terena, prvi red mjesto, znači ne može bolje. Stvarno sreća velika, tako da baš mi je drago. A sad idem dalje, imam danas još puno toga za proći. Nadam se da ću uspjeti sve, kaj sam zamislio. Prva stvar je stvariti si želju. Jučer sam bio jako blizu terena, a danas se nadam da ću biti na terenu. Evo, to mi je želja, biti na terenu Camp Noua, tada nadam se da ću danas to i uspjeti. Želja ostvarena, prošao sam sve, bio sam na terenu Camp Noua, prošao sam muzej, vidio pehare, postignuća, sve živo, muzej je bomba, ima jedno sat i pol vremena treba za razgledat ga. Po mom ukusu malo previše ljudi, malo bi to ja reducirao da bude malo manje ljudi i da možeš sve finije, lakše pogledat. To je to od mene za Barcelonu, danas idem dalje, to je sljedeći vlog, za ovaj smo gotovi i nadam se da je bilo super, sljedeći će biti još bolji.